ke isindebele sethu namhlanje ku grade 3 njengoba ngitshilo ukuthi kule iviki ngizafuna sikhangele ukubhalwa kwezindaba izincwadi indaba ngizathanda ke namhla silalele kakhulu bese silandela isiqondiso lezimiso zokubhala incwadi asihlaleni phansi kulungileke isihloko sethu namhle ngifuna sibhale ngaso indaba ngesithi isikhathi somqando isikhathi somqando isikhathi somqando yiso isihloko sethu sanamhlanje Mel wenzani kulungileke kulamabala engizathanda ukuthi siwakhangele sikhulume ngawo amabala engizathanda ukuba siwakhangele nanka amabala athi umqando umqando ebusika inkuni ingubo itiye umlilo otha ijazi ebusuku amabala nanka esizathi siwasebenzise kakhulu asiqaleni sixoxe ngawo lamabala azasinceda ekuwasebenziseni nxa sesibhala indaba yethu ethi isikhathi somqando nankana amabala umqando isikhathi esinjani lesi esomqando kuyabe kunjani nxa kuthiwa kuyaqanda yebo Michelle kuqanda ikwengukuzayo phela ukuthi kuyabe kunjani nxa kuthiwa kuyaqanda uzathi kuyaqanda njani nxa sikhuluma ngokuthi kuyaqanda sikhuluma ngani kuyabe kunjani yebo Tatiwa yabe kunjani yabe kulezulu kulezulu uThatiwa uthi kuyabe kulezulu omunye ke uthini yebo Michelle umoya uyavunguza umoya uyavunguza uyavunguza sikhanyiso kulomsindo sikhanyiso suyenga Michelle uMichelle uthi kuyabe kulomoya ovunguzayo umoya uyabe uvunguza thina siyabe sisizwa njani nxa kuqanda siyabe sisizwa njani thina yebo Michelle
bese sizakugodola. Ye, thina siyabe sigodola. Nxa sigodola bese senzani? Sesigqokani? Sesigqokani nxa sigodola? Yebo Mel? Mel, unmute. Mel? Khuluma Mel. Ye, bese sigqoka amajesi lamajazi ngoba siyabe sesigodola. Ebusika leli kibala litshoni? Ebusika mbano kanjeni? Siyakwazi ebusika sikhanyiso? Kunini ebusika? Sikhanyiso? Ebusika? Mbano kwaziyo ebusika? Kien? Akuzame Kien? Ebusika? Kunini Kien? Zama kunini Kien? Khuluma. Akuphumi lutho. All right. Isikhathi somqando ngesikhiwa sithi kunini Michelle? Michelle ufuna ukuzama? Michelle? Ebusika siyawutshisa. Hayi, ebusika isikhathi somqando esithi ngesikhiwa yi-winter. Yikho ebusika njengakhathi esivela khona unyanga koNtulikazi. Yikho lapho esithi kusebusika. Sebalela ithi inkuni ngalisebenzisa ngaphi sikhanyiso? Inkuni okuhambelana lesikhathi somqando. Inkuni zingena ngaphi? Sikhanyiso? Sikhanyiso uyangizwa? Sikhanyiso? Ye, khuluma sikhanyiso ngoba kawukhulumi. Lobu sizwa uyazithulela kawukhulumi. Inkuni zingena ngaphi inkuni? Inkuni, ye, yikho yikho Kien, very good. Inkuni Mel. Mel? Inkuni zingena ngaphi? Michelle? Hayi, inkuni asizazi zisetshenziswani. Inkuni isetshenziswani? Michelle? Inkuni zisetshenziswani. Inkuni isetshenziswani? Angithi baswa umlilo ngowani? Abantu nxa begodola benzani? Basebenzisa inkuni ukubasa umlilo. Basebenzisa inkuni. Angithi ingubo ke? Ingubo ngezani? Kien, ingubo? Kien, ngezani ingubo? Ingubo Kien? Zama. Ngezani Kien? Raylin? Yekela ukubucatsha Raylin. Ngezani ingubo? Tatiwa. Tadiwa. Yebo Mel? Secachile. Hayi network lapha iyahlupha la. Yebo Michelle? Michelle.
Izingubo ingenzi ukumbatha. Ngathi uyabe isembathelani uyabe usizwani nxa usembatha. Uyabe usizwa njani yebo? Uyakugodola sizogodola. Uyagodola. Very good Michelle. Ubusu sembatha ingubo. Okunye okungakwenza ukhudumale yikwenzani? Yikunatha ini? Unganathani? Yebo Mel? Mel? Itiye iyakukhudumeza ngesikhathi somqando. Isikhathi somqando sibuye ebusika, kumele sibe lenkuni sibase umlilo. Angithi umlilo singawubasa kumele siwenzeni? Ngaphandle kokupheka senzani umlilo ukuze sikhudumale? Siyawenzani? Siyawenzani ukuze sikhudumale? Yebo Michelle? Sawusebenzisa ukukhudumeza izandla. Siyawotha nanti bala wotha siyawotha umlilo. Okunye kuyini esikugqokayo sithe sigqoka amajesi lamajazi. Ukuqanda kakhulu ngasiphi isikhathi selanga? Lapho esizwa khona kakhulu umqando kunini? Mel? Khipha lokhu Mel, keep. Mel, khipha. Yes. Kuqanda ngasiphi isikhathi? Kunini Kiyen? Qanda nini? Kiyen? Yebo Michelle? Michelle? Yebo kusebusuku. Yeah. Yebo kusebusuku. Very good Michelle. Very good. Good Michelle. Ebusuku lekuseni kakhulu, ekuseni xa sivuka siyezwa umqando. Lebusuku bese sembathe ingubo ezinengi. Ekuseni sigqoka amajesi, sigqoke amajazi. Sibasa umlilo, siwothe umlilo ngoba ngelani inkuni sibasa ngenkuni umlilo. Siyazwisisana? Engizakuthanda ukuthi likwenze ungibhalele imzila elithumi engu-10, ama-line 10 lines. Ngani isikhathi somqando usebenzisa la amabala. Kusitsho ukuthi isikhathi somqando siba khona ebusika. Umqando isikhathi lapho kuvunguza khona umoya, nxa kwesinye isikhathi kulomoya thina siyabe sisizwa sigodola. Kugodola kakhulu ekuseni lebusuku. Ekuseni nxa sigodola siyagqoka amajesi, abadala bagqoka okhulu amajazi. Okunye ntambama ebusuku nxa sesilala siyembatha ingubo ngoba kuyabe kuqanda sigodola. Ekuseni siyanatha itiye ukuthi sizikhudumeze, sibasa umlilo, siwothe. Uyabe uwasebenzisile wonke lamabala. Khangela ngapha Kiyen. Khangela ngapha Raylin. Akulanto yenzayo usihlalele kuphela khonapho Raylin. Sebenzise amabala wonke la. Sesiyaphetha ngubani ongasenzela indatshana ngesikhathi somqando esebenzisa amabala la endinike wona? Mbani ofuna ukuthi asenzele? Akusitshele indatshana nje uyakha usebenzisa la amabala. Uwafaka kuhle nje wonke umqando ebusika, uni, ingubo, itiye, umlilo, otha, ijazi ebusuku. Lobu ngeke uwasebenzise wonke, akuwahlangahlanganise utsho sizwe ngesikhathi somqando. Mbani ofuna ukuthi akasitshele? Zama Michelle.
Zama Michelle. Uzabhala kathi imizile engitheni uzabhala. Isikhathi somqando. Ubhale imizila composition. Yes. Asizu Michelle, Zama Michelle. Good girl. Ebesibhala ukuthi emqando nxa kusemqando ebesigqoka amajazi lamajezi kuthi sigudumale sinathi itiye ekuseni ukuthi sibe right. Are you right? Hayi, right asimfundi kasimfaki lapha. Right hayi Michelle. Sinathi itiye ukuze sinjeni? Michelle. Uyazama sisi kusiyazama kuhle. Yebo Thadiwa. Zamile Michelle, siyabonga Kazanenhle. Thadiwa. Isikhathi somqando nathe Yeah. Lilweni. Igqoka. Yes. Network bad. Internet connection yami is unstable. Kodwa ngiyajabula ukuze ukuthi liyayizwa into engithi liyeyenza. Angitsho? Antsho sezwisana. Ye, hambani liyebhala ngizalithumela lamabala la libhale isikhathi somqando. Imizila elichumu ubhaleni Kiyen. Yes, network today kulomoya kodwa sizwisisene ngiyakwazi ukuthi lizabhala into eyiyo. Kulungileke salani kuhle liyebhala lithumele umsebenzi wenu. Salani